Sledimo pamćenje od čelika palestinskog pesnika Mahmuda Darviša. Ovo je Sumud Srbija, a vama govori Gojkovica. Takozvani mir za Galileju je operacija koju su početkom juna 1982. izvršili Izraelci ušavši u južni Liban 4., 5. i 6. juna, ne bili isterali PLO, čime su oko 13. juna 1982. započeli desetonedeljnu opsadu Bejruta. 1. jula 1982. potpuno su opkolili zapadni deo grada koji je goreo sredinom avgusta 1982. 1. septembra 1982. 10.600 palestinskih vojnika je evakuisano iz grada sa oko 3.600 sirijskih vojnika. Palestinci su ispraćeni u Siriju i Tunis, u koji je izgnan i Jaser Arafat, a 16. i 18. septembra iste godine pod oficijalnim plaštom odmazde izvršeni su zločini nad civilnim stanovništvom u palestinskim kampovima Sabra i Šatila. U ovom sukobu poginulo je oko 17.000 Arapa i 675 izraelskih vojnika. Sabra je naselje u opštini Al-Gubairi u provinciji Džabal Lubnan. Šatila ili Šatela je palestinski izbeglički logor na jugu Bejruta koji se graniči sa naseljem Sabra, a osnovan je 1949. godine. Jaser Arafat ili Muhammad Abd ar-Rauf al-Qudva al-Husaini, poznati kao Abu Amar, suosnivač je i predsjednik PLO-a, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1994. Pošto je nosio crno-belu kufiju, ona je postala simbol otpora i simbol onih kojima je oteta domovina i zove se Arafatka. Poznat je po svojoj rečenici izgovorenoj u Ujedinjenim nacijama koja pominje maslinovu grančicu i pušku. Darviš kaže: uvek sam osjećao da ću u Bejrutu boraviti dugo i nikad nisam osjećao da sam ilegalno u njemu. Ali to što sam tu prinudno i protiv volje Libanaca, što prinudno suživim sa njima, to mi je veoma smetalo. Nisam otišao kada su palestinsko rukovodstvo i borci napustili Bejrut. Nisam očekivao da će ga Izraelci zauzeti, a nisam video ni smisa u odlasku sa borcima brodovima. Stanovao sam u naselju Al-Hamra i jednog jutra, kad sam izašao da kupim hleb, ugledah ogroman izraelski tank. Izrael je ušao u Bejrut bez ikakve najave. Lutao sam ulicama i nisam video ništa osim tenkova izraelskih vojnika i maskiranih muškaraca. Spavao sam van kuće u jednom restoranu, a telefonom sam zvao komšije da pitam jesu li me tražili Izraelci. Kad kažu jesu, bili su, pomislim da tog dana više dolaziti neće, pa odem kući, okupam se i predahnem, a onda se opet u restoran vratim. I tako sve do one velike katastrofe, do masakra u Sabri i Šatili. Tada sam znao da je moj ostanak u Libanu apsurdan i nepromišljen. Al-Hamra je ulica u Bejrutu u kojoj pretežno žive diplomatski predstavnici i po kojoj se zove i kraj u kome se nalazi sedište intelektualnog i kulturnog života libanske predstavnice, naročito 60. i 70. godina 20. stoljeća.